أجو لنسوفيس ونسوفيس كنت غار السريد كيني غار السريد سلك تيزوزو غار السريد إن ولف تدويلت ميكروفير تدويلت أصوات يلي تدويلت يسوين جياسكا تجمعت جياسكا تجمعت القبايل تجمعت وين تبغام تسميو تسأكل تبغام أسمي أكل نبغى أقلا بيرانا نغالد باش نوين غافكر القديشة إدي تسيلين ذاكيني ذي تمورت القبايل دي تمورت الجزائر غدا لا دغا ذاكي تيزوزو و لا دغا لو بلوز امبورطون القديشات يشدن غير تربات يلمزينين دال القبايل يمي عطاس إذن غيتحمل نكوني لي سوبورتورينس نبغى هذا نتابع انظر وين تسدو ما غيدار لومبيونس نزيك كامبوجات كنقارن ما غيدار لومبيونس لي زاني 70 73 74 عندها إلعاب نغيم يورار كم باريس كم دالي رشيد ودويا نظن قوان ماشي ديون ماشي سين ماذا غيدرن تسويعتني عندها نسوالي الفوتبول نحمل الفوتبول نحمل امكي ديتيلي نحمل امكي تربح لاجيس كان نحمل امكي دي غني يلعبني لعابن امكي دي غني يتبدادن يمضبرن غير تربح لاجيس كان دونك الفرح دا مقران ايدو على غورون باش السكينة هاد نقيم كرا التوناثين تزمر تطول تزمر ونتعطل راه سان ديبون با دو موا كنقارن ست فرانسي ستادير ما الا تبغى من انسهر انعزر اطاس ادقون وتسيولم ما تبغى ان سعدي كان يسلن ان وتذا عدي نروح نريح ولا شاغلي فنكيني اقري هذا كيني وسير بسنون بغا كان هذا نبدو ما تبغى غف البروغرام لا جي اس كان اروان دا يتسدو والسنه كيني ذا شو ديال البروغرام يتسراجون سود منصيف لا جي اس كان يتسراجين دونك اس ثلاثة كيني ثلاث مليليت يجارس كود سي ار بي ذا كيني قلنا له من نوفمبر دونك لو 24 سبتمبر 24 24 سبتمبر ذا كيني قلنا له من نوفمبر ديلي تملي ذا كيني نسميها سندير بي سمينا سطاسي سيسمان ماشي نكون سيسمان ندير بي خاصة كيني ماشي ندير بي دونك لا جي اس كان هذا درزون هذا كيني ضاع سير بالدرزون هذا كيني باش تلعب تيمليليتين جي اس كان وجي اس كان اتستراجو كني واثا هكا شي واحد نسل يكرب والدي بوين يبار فيلود او كود شريف ملال غاف تمليلينا كيني ايدي تدون ني غاون كيني نسير بي ومن بعد تمليليت توالين غير توالين قال لا جيسكا كود هورو ياد كوناكرين اديلي دي كوناكرين دي لا كيني اديلي 29 شتنبر مع ناس الحد ايدي تدون نتمني لا جي اس كان يربح نسين يسوين غير ولاش ذاكيني اد كونفيرمي ذهنا اد تربح ذهنا نتمني ادي تبدو كان تمليلي اداوي البيت المغاوله باش كني اتلور ديال الحاله وذاين راه يسوضن امهات لا جي اس كان اتربح ارزت
دونك دوا كاينين إما هاتي إبغيغ هذا نبدو في الناس أديني كان لاجيس كان أين عندنا توغالين ثملية توغالين ستكدورو يا كوناكري أديلي غاسن 29 كدني معنا توغالين نوتني مضبرون أكو تسربعد هذا رزون أس الجمعة انا ركبن دي لافيون دونك ليني اوردينار وقيلا على حسابك انت دينا شريف ملال دونك فوالا هذا ديلين دونك هذا رزون اس 27 كيني خمن نسكال ذي باريس شفتي حمرات تصراتي شطه ذي باريس ناغي باري من القوات ساك السقال كوني سلق باين هذا عدينا غاف باري ستون بتيت اسكال على حسب شريف ملال ومن بعد سيد نسل ومن بعد سينا نروحن الدون سوران فول ريغوليي دونك هذا الزون غار كوناكري عند ذينا اثن سراجون اتنتراجون اورو يد كوناكري بغانا ربحنا ويد الاثنين هذا حرص دعوة على حساب كان يسدنا ذاكيني دي لي سونور يدموين ان انت دي لاباج فيسبوك جي اس كا كلهم بدا خدمنا تسويلات تايوان لا جي اس كا شبيت ربي ست نوفيل ايكيب ومازالوا تنسينا راه نرجو ما تزكانا هاد نولي ذا شو التربع كاينين لا كومونيكاسيون ثاني نستقسي نولي اماك خدمان ما الا كرا ما ينوث نزرا كان خدمان لي فيديو دي فيسبوك دونك نكون نبوذ كان لي سونورا كان جبد لي سونورا بوين دينا شريف من لا كود يبرفيلو داس لا مايل لا جي اس كا ومن بعد سنيز دسل هكا الشيطوح هذه كان ثورة ما نقول دارت لغة تمورت الجزائر المولود ديال الجزائر اتسان تم زواروت 16 نقيضين الحقيقة من ساعة 5 تربويا 4 تربويا يتربح يوث النول دونك احسبوت 10 نقيضين 10 فوالا تبعت سيد برج باراريج 8 نقيضين ومن بعد جي اس كا اكل سعر ب7 نقيضين كل يوث لعبن 3 تمليليين جي اس كا خصنتس سناث تمليليين اكم سعر بين تمليلية جي اس كا كونتر لاسو نشلف مازالوا دي فانارا يوخذ ارديلين تمليلية تاكيني دونك دواكيني إبغيغ هذا نبدويس ما تبغى أدنى عديت غير لي سونور دني شو يدينا شريف ملال غاف تمرين ساكيني إيدي تسدون نعديت غير بلود أنفدو دي بلود نسيل تكنيسيان أسنسل ذا شو يدينا غاف تمليل كيني كونتر سي ربي Adensel et Hubert Vellu. Tout va bien, à part Djouma qui est encore blessé, qui est en séance de reprise. Moralement et physiquement, tout se passe bien jusque-là. Mais il reste quand même 3 entraînements d'ici le match du CRB. Donc aujourd'hui, on a fait une très bonne séance et on se prépare bien pour le match du CRB déjà. Justement, ça tombe bien, j'ai vu 2 matchs cet après-midi en vidéo du CRB. J'ai vu le match contre le NAD, j'ai vu le match contre la Pyramide. Je pense beaucoup de bien de cette équipe avec un jeu comment dire, moderne, je dirais, tourné vers l'avant et tout. C'est une très bonne équipe. Je pense que ça va être un très bon match parce que nous aussi, en ce moment, on est dans une bonne dynamique. C'est à nous à leur poser des problèmes. Et très sérieux mardi. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont fait un excellent résultat en Égypte contre un très bon club, avec un club avec beaucoup de moyens. Les Pyramides, c'est un gros club égyptien et c'est un bon résultat. J'ai vu le match et ça démontre leur valeur, donc à prendre très au sérieux. Donc pour mardi, non, impossible, mais il est en phase de récupération, c'est-à-dire de préparation.
Il y a une préparation spécifique tous les jours. Même hier, il y avait repos pour les autres jours. Lui, il a travaillé. Et donc, il poursuit progressivement sa préparation. Et je pense que sa préparation va monter en régime au fur et à mesure, progressivement, pour qu'il soit, on l'espère, être bien en fin de semaine pour le match de Roya. On espère qu'il sera apte et qu'il soit compétitif. C'est notre objectif, le match de Roya. Déjà, un grand merci du soutien qu'ils nous ont apporté contre Roya, le match aller. On a senti vraiment qu'ils étaient là avec nous, en nombre aussi, ça c'est important. Et aussi, ils nous ont poussé comme il fallait à travers un match de haut niveau comme ça nous a beaucoup aidé. C'est une réelle plus-value, un plus pour nous quand on est ici. Donc c'est vrai qu'on est ici, même l'autre jour au Paradou, à Bollorine, ils étaient là, on les sent derrière nous. Donc il faut qu'ils sachent qu'en ce moment on est dans une période où il y aura que des grands adversaires à jouer. Et que voilà, on compte sur eux mardi aussi, puisque CRB c'est la même valeur que le dernier match. Donc on compte sur eux pour nous aider encore. Voilà. J'ai entraîné en France, je ne sais pas si vous connaissez la Corse, hein, la Corse c'est les Kabyles de France, hein, donc avec une identité très forte, avec une langue aussi à eux, une culture à eux. Donc ici on le ressent vraiment, on le ressent aussi à travers le club, dans la volonté de défendre cette identité. Ça c'est un plus pour des régions comme ça, parce que moi maintenant j'habite en Corse, j'ai été imprégné de cette identité, donc je connais bien ça. Et pour un club de football, d'avoir toute la région, non seulement la ville de Tizi Ouzou, mais toute la région derrière soi, avec la culture qui va avec, c'est un plus indéniable. Donc, globalement, tout va bien, par Djouba. فوالا دوا كاينين إذا ولدين في الهود نقال سيدنا عاود سوادا دونك يبدا ولا فاكنيس تنصحب تايوان تلاشياسكا تورا ادنسل يشريف ملال ذا شو يدينا غفايا شيرين هيدينا سلام مسكين في début de saison. Il y a une complicité entre les joueurs et l'entraîneur, il y a une très bonne ambiance. جانا نخدم نتافونسي encore طلع assez bien le résultat ديال الخدمه تنقاطع يخدم الستاف تكنيك الكل. جو بونس كو خلينا نقول العالي كمل مازال الخدمه الا كانت صغيره ما غنبقى باسكو مازال تراجعوني ماتش يوعى مليح سيرتو سمانه نساعه ماتش كونتر لو سي اف بي الماتش اللي خاطرني كيكني لا في الحال باش كني ان شاء الله في النجاح. زعما طوالي الديبي دي شامبيونا لا تسمعنا ثلاثه لي زيكيب ديال فارن يدي فان بالك لعبت لو بوديوم. جو بونس نكون ياس كوساكي نرد لوبجيكتيف لو شامبيونا نبدا نلعبها في الشامبيون الا تيجي وزون va faire le plein et là qu'on va commencer à gagner déjà le respectif CRB c'est une grande équipe inchallah avec un bon score. السبورترز مني ديجا عطيتهم الصحة وإذا مدش كان الماتش اللي كونتر الحوية كون كيوسند سوطاس لا سبورتيفيتي إلا الفير بلي ذين الهن مليح إلا قد كمل هناكا دسنا انكور فور سيرتو الماتش كي الند الماتش كي عرف انكور بليس لا كونفيونس افون الماتش توur لا كوب دافريك سينا دسنا سوطاس اللي توجور اكزومبلير ولكن ان شاء الله تنصفح ليكيب تنصفح sur le terrain on est toujours optimiste, on joue pour la gagne, c'est pour ça qu'il y a un très bon groupe, ça les jeunes joueurs, ça des joueurs qui sont amenés l'expérience, je pense que c'est le mélange à guerre, Inch'Allah des cousins égazen, et ça va faire jusqu'à Inch'Allah, ça va être une parce que c'est un match de référence aussi pour les joueurs de guerre. باش يكونوا موتيفي باش كنا بريباريو il faut pas oublier راني بريباري الماتش ريتور ديالنا ديال لا غيني حتى الماتش راني قعنا مليح وان شاء الله نيغوسي قبل الماتش كي نسير به ومن عاد نخمم في الدوزيام ماتش سنينا كان لي سيبورتور داسم واحد سواتاس ان شاء الله على فان تم لي سون va fêter la victoire ensemble وقيمة توجور دوكلس pour le bien de la GSK voilà. فوالا دونك وكيد يبون اول شريف ملال يتساوي تايوان لا جي اس كا
ومن بعد يبويد دي راديو تيزي وزو يبويد اول غف تمليليت نهورويا دوك وناكرين ما تبغى اسيد نسل يبويد لا دغا غف لي مناس فين يعني انا كنت اين تاكين دينا لقينيا هورويا اسيد نسل ويا داشي دينا نخدمها فوال سبيسيال نروح ل 27 انا ريزيرفي 27 نخدم راني تكلم مشطح لنادي هذه باري باش نروح على غيني جو بونس كو اني دون دو تري بون كونديسيون على حساب زيد يتابع عمي لو ستاف تكنيك لو بروغرام نخدم ديما تشوف جو بونس كو نمشي ديما معاكم وان شاء الله بنوال لا كاليفيكاسيون ولا غني نمشي les Guinéens, on va pas venir à la France, la façon de la CAF, de chez Guinée, avoir la sécurité, أدونا كمشا دي ماتش بيان سور يبدا مليح في الميليتي دي باش تعدي الوقت الحل يخطب لي البريزيدون نحاول يكون كاين البريزيدون لا ليغ لا غيني دينا اي va essayer de mettre tous les atouts نسكن نباطة أنتي سبورتيف دو بونس كو ما إلا نلعب الفوتبول في الريكتانجل فاتي بنقاضة يمكن أون لي مويان سكالي فوالا دا والدي بون شريف من لالا كاسيد السلام دونك الديبار ال 27 ينايك ما إلا يلعب سور لو ريكتانجل فير لا جي اس كا على الدربة أداوين إيمانيس شفتي كان هذا لا كاميرا ذاكينيو باش نكمل تدويلتنا فوالا تزرم بلي نخدم شويه بريكولاج مي معليش سي مانويل مي ليسونسيال اون كومونيك فوالا دونك دويتيني اللي يسالن اسونسيال لي بغي هكاكي الساكنين باش تنتسلم بالك كنت نتسلم بالك عندها نظن بويتنيت نجمع ونتني دار ذاكيني دونك تورا تزمرم هذا السيولم ما تبغام اصوات غرون ما تبغام هذا السيولم اخلاق الذاكين او ندنسل ما تبغام هذا الدوم كرا بول ولا غيوني خدمه دينا إناك سولي دموح وصار أنا متأكد السيولة عندها نمرو هناك يفالي أتسير هاد السيولة ومن بعد أتسير أكين السيولة تفهمض كان مس معنا أمنوش دابيل موا دموح إلا خدت أتسير هاد السيولة قبل باش الزران والنمرو هناك ومن بعد أكين السيولة متفطرة أكين السيولة غادي نكينيا voilà, donc دوكيني إذ l'essentiel les informations إذ نهجا سكيني غاف لا جي اس كان أدرنو كان مهات دي دواميس كومبيتيسيون عيبود ميلود وين هدر سيس منصيب سيرتو الميس وين هدر منصيب غاف لا جي اس كان دونك البورت بارول اوفيسيال إناك دونك les menaces, les Guinéens ne nous font pas peur. Il peut y avoir des compétitions. Mais vraiment, il y a le PDF, je me découvrir la Guinée. Dita Mas Nassim Ben Abdelrahman, le DG de la GSK, il a de leurs déclarations sont farfelues. Voilà, donc, Douakini Kadslam, Cheikh Mellal, il a demandé à la CAF de renforcer la sécurité de Tmililis Erdilin. Voilà, Sawad Ghoroun, Madfam, Adad Sioulem, Akhlaq Dhakini. دينا كان ثمليليث جي اس كا كونتر سي ار بي رديلين ذاك قلنا لهم من زون نوفمبر هاد وين تيسيرن كاموح كنا لي زاربيتر ديزيني كاموح تمربط بويما اكو كاتري مربيت عمراني فوالا اش بيد ربي السكينيت الذي غني لا كونكورونس صغور ليكيب ناسيونال دي لوكو يلعبن تمليل تنسن كونتر المروك دونك دايفين ولا تنقسم كرا ودي تمارا يدنا السكي ليميسيون هاكيني
ما توالي إلا كنحبس ليميسيون هاد نوغال أزكى فوالا. شاوني دينا كان تمليليين رديلين أزكى ديلي انسين ماغرا كونتر سي البارادو كونتر لاسوشلف، جيسكا كونتر سي ار بي، كاب برج باراج كونتر عين مليله، اكو اليو اس بي سكرا كونتر اليو اس ام بالعباس. دونك تسيكين كورا ديالين لو 24 سبتمبر ماد المولوديه وهران خسرت قلنا ريس سين يسوين غير ثلاثه زاد المولود ديال الجزائر، المولود ديال الجزائر اتان اون تيت دو شامبيونا. دونك فوالا لو اسما اكو جي اس الثوره مازال ويبان راه يوقف على لعب. لي كومونتير توالي غادي هنا يديفون بون زول في اللون كيف دي سكندي هنا ولا قاسي الناس جو بونس لي غينيان veulent jouer sur le moral des joueurs pour leur faire peur. Ils veulent jouer le match dans les coulisses et pas sur le rectangle vert. C'est possible à Kassim. Voilà, merci pour le commentaire à Kenya. Voilà, maintenant, Amnouch, il appelle-moi Damouh, أكثر مود سول ضرا وزرغارة مكي وزرغارة نمرو إنك باش أكنسيونا. سي فري إني غاون وين وصلنا دي طف هذيك السيدي هذا دي سيول ومن بعد دي خدمة بتي ماساج أبيل موا من بعد نكيني السيولة باش هذا دي عادي يا با دو بروبليم. فوالا باسكو دو في غير النمرو إنك هكذا كيني دونك جو ne peux rien, je ne promets rien. دلوقتي ليسونسيال اخبارات اذا كاع الساكنين يا با كرون شوز على كل حال تصدعوا مازال يحمل الحال ذاك اللي تيزوجوا فوالا مازال يحمل الحال مازال لا سيتوياسيون تسدوها كان مزيك فوالا ماذا تسولم اصوات غرون سير ذا تسولم انا عديت غا الموسيقى أوين ساعدي إيشي كنت النظام ربح خطين يوث تزريت دلالي تزيد في ليزي وضاي إشميدي ونيزي يتزي فوق رويوس مرزايز. دونك فوالا هذا نساعدي ربح خطين دي تاوش يوث تزريت ينس إذا إيوانا خاطر الواكينيو تولدورا لقا دورا هنا تبلينا باش تدولي ونطندو هاد السولم هاد نساعدي الموسيقى هاد نساعدي الموسيقى فوالا. فوالا خاطين فوالا شفتي دقيقة هاد نفعل أنا ودي سولم يلزم يسولم يلزم أدرسم يعطي الو 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 لازم راجل صفري كان دقيقة الو صفري دقيقة الو الواد سولان الو 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 ديري لا كونيكسيون ديري لا كونيكسيون الو مساء الخير يا محمد. مساء الخير لا السلامة غنولي سولان دار السقي في الجزائر الجزائر لا السلامة كي رزقي صافا الحمد لله والله صافا الله يسلمك صافا تري بيان هذا الحمد لله. Donc, thème déjà on va parler de match, de derby, de... Voilà. Et que le match retour, ils se rejoignent. Le match oui, bien voilà. sûr.
Ok, d'abord, je vais faire une remarque, parce Oui. qu'il y a beaucoup de gens, Hein? je sais pourquoi, ils disent que le CRB, c'est la bête noire de la GSK. Ben, tout le monde le dit, justement. Même Ah ben, c'est tout à fait faux. mais apparemment, c'est faux, oui. Mais si apparemment, je إلي vais te donner ندير بحال les إلي chiffres. ندير تربحت لا جي Si- اس كذا si- كاين. non, mais tu sais, c'est complètement faux. Il y a ce والله. qu'on appelle en français, des idées reçues. ايه وي. C'est-à-dire, هذه اللي عجبني الحاجه الكذب تالمون هذا قام راشد يغال الصح اللي غير يغال الصح. الصح. ايه تخصطني Alors, نجحها. je vais donner à tous les supporters de la GSK. وي وي. شوف بلي كاين الكذوب هذا الكذبه بقران. ايه La GSK et le CRB ont joué 96 matchs. 96 وي وي. صح. Depuis, même en 63, là en division d'honneur, ايه dans la division comme je veux وي. on compte même ce match-là. Hein. ايه Je peux même donner que les résultats. C'est pas que sur le page Google. ايه وي. ذا Je الصح te vois. ذا ولا عليه. Donc, ايه la GS se rebat 37 matchs. ويتني ربحان. GS ربحان جي 37 اس matchs. 37 فوالا. Le CRB ربح 36 matchs. 36 فوالا. Absolument. وخدمنا 23 matchs nuls. فوالا. وي. Ok, donc d'abord, quand on dit, Mohamed, sur le terme, le concept, les mots qui maintenant, bête noire. ايه بيت Ça veut نوار. dire pour moi, l'équipe bête noire en football, parce que bête noire, ça peut même être pour un humain, autre chose. Mais dans le football, ça veut dire que l'équipe qui, elle va se rendre daïmen. وي. صافي دير Voilà. دائما ايه. Ou alors, elle va se rendre sur des matchs, elle va le 8 fois. وي وي. D'accord. وي وي. Mais non seulement c'est faux, mais nous connaissons le bénéfice. Voilà. Et 37 par rapport à 36, la Mais GSK a l'avantage. ça, absolument. Mais ça, on ne va pas dire que la GSK, c'est la bête noire du CRB. Oui. Non, etc. C'est tout. Mais pour dire, باش تسناو البارح حكينا باللي وكيل لا بيت نوار مينو ça veut dire كيغلب دائما Absolument. والور كيغلب خسار beaucoup plus que toi. Absolument. Oui, oui. دونك وفهم الهضره الكذوب هذاك كل هضره الغاشي نغسل نسمي يعني الغاشي دي فوا كاكي الخبر دي فوا ولا كاكي ومن بعد الغاشي كتسبان كاكي وخلاص سي نوتر بيت نوار شو سي نوتر بيت نوار. Absolument. Il y a, je n'ai pas sous les yeux les chiffres, il y a des moments où il y a 12 14 سنه لا غربح Oui, لا oui. غربحنا. Voilà. D'accord. Oui, oui. Absolument. Donc, alors, je vais t'en rajouter une chose. Maintenant, pour ce qui là où il a revenu un petit peu que ça, c'est la coupe. Oui. On a joué 10 matchs. On a 5, il y a eu un match nul. Oui. Donc la coupe, tu sais ce que c'est. La coupe, ça peut être un hasard. Même l'équipe l'année dernière, l'équipe Mascara, ça va le voir. D'accord. Oui, oui. Donc, moi, je focalise sur le championnat. Et puis, c'est l'année entre coupe c'est ما لعبنا وين يربح الشامبيونات وين يربح لا كوب لا سوبر كوب. Oui, oui, la super coupe. La super coupe, on a joué une fois la super coupe غلبناها. C'est tout. هذا le résultat. Voilà. Comment on peut وكيفاش تقرا كي محمد n'importe qui peut le vérifier sur internet. Voilà. D'accord. واخديني عصبي كان يشدك. Merci de nous l'avoir rappelé. On va le noter. J'ai noté la question. Regarde, tu peux mettre rivalité GSK CRB. Voilà. Wikipédia, adore les résultats. Adore les buteurs, les scores, etc. Absolument. D'ailleurs, en matière de buts, on a marqué plus de buts que. Ah oui, hein. Ça aide les chiffres. Ça aide les chiffres.
Je ne l'ai pas en tête, mais non, on a marqué plus. Je me rappelle le temps d'action. معليش معليش كيف يعجبك D'ailleurs, يعجبك j'ai tous les résultats, jusqu'à n'importe quel résultat. والله رخاص Ouais, c'est facile à trouver sur Internet, il n'y a pas de Oui. problème. absolument Donc, je vais بغا تهضر يعني بغا ديميري بورتال لاجيسكا وتسمى سنة الكذوبة ذاكي باش بيت نوار لا جيسكا n'a pas de bête noire. باش نفهم مليح لا جيسكا a battu toutes les équipes d'Algérie. Oui. Il y en a, sauf celle qui avec laquelle elle a joué une seule fois. Oui. Encore, c'est pas une bête noire. J'ai pris l'exemple de l'équipe née l'année dernière, la Coupe. On va plus les rencontrer, je crois, dans la vie. D'accord. Oui. Des histoires comme mais là, Amnewes, Staïf, Rudi, Analys, n'importe qui, ou les chouïs derrière, le Venixar. Oui. Voilà. Il n'y a pas une seule équipe en Algérie qui a battu plus que la GSK, plus que la GSK l'a battu. Oui. La GSK a battu toutes les autres équipes, Ziada. Voilà. C'est très net. Donc, le rachat dans n'importe quoi, il ne faut pas raconter, il ne faut pas avaler des couleuvres à quelqu'un, mais des femmes. C'est ça. Voilà, maintenant pour le match justement mardi, d'accord. Oui. Effectivement, le CRB est en access même l'année dernière, la semaine dernière, elle avait fait un bon parcours. Oui. Est-ce que c'est aussi c'est une bonne équipe? Oui. C'est du football. Moi, je suis optimiste. Je ne vois pas pourquoi oui. Les supporters de Brésil. Oui. Mais voilà, c'est du football. Mais c'est pas une équipe, c'est une équipe à prendre au sérieux. C'est une bonne équipe. Oui. Mais la GSK doit retrouver les joueurs. Non, on a ça, on a ça. Ok. Absolument. Le match de Horaya, كان ولا وسنا كان يعني قوام تحفيز هكا وي خلاص قوام تحفيز الجزائر خامس نربح ونبني وكذا ونكسي دي تروك بسيكولوجيك en fait la pression elle est sur eux c'est la pression ils mettent sur le terrain ils sont perdants 2-0 absolument ils doivent rattraper le retard. Ils doivent rattraper le retard pour espérer تربحن. ايوه دونك chaque minute qui passe on marque un arrêt بدنا نتسرقين. Oui. D'accord. Oui, donc c'est à la GSK d'être fort sur le terrain psychologiquement, tactiquement. Oui. Moi je suis totalement optimiste. Oui. D'accord. Voilà. Peut-être le déplacement, c'est un long déplacement. Est-ce que il n'y a pas risque d'Ayoub, les joueurs? C'est un long déplacement. C'est pas vraiment. C'est vendredi. Vendredi, là, Et bon, vendredi, il faut le compter comme une journée de perdu, comme des le samedi et le dimanche. Le dimanche, toute la journée. On n'est pas au Moyen-Âge, il y a des moyens de récupération. Oui, les gens arrêtent, ils sont payés, etc. Il ne faut pas rentrer dans ça. Mais c'est à pied alors. Absolument. Il n'y a carrément pas de décalage horaire. Oui. Attention, le décalage horaire existe, c'est fatigant. Par exemple, les États-Unis, le Canada, l'Amérique, il y a fatigant, il y a le décalage. Je ne sais pas si les passants arrivent, sinon, mais quand il n'y a pas de décalage horaire, il y a le. Merci beaucoup pour ces renseignements, petit tefkir. Merci beaucoup.
ارتكلت النظام ان شاء الله. ميرسي ألصقين سي الجزائر دي ساول يبدا وال غفا كينا غفا تمليليت كين دي سدون كونتر سيربين اكو ديغني تمليليت كونتر ورايا دو كوناكري اصوض غورون مثبام هذا داوي مويا يكون وين اول يثبت ربي السكيت ليكيب ناسيونال الجيريين دي لوكو من يقارن بول لي زيليميناتوار بول لا شان فوالا. دونك فايكيني مهات فين ينقص ودي سكين يدنا سكيني او ندير مولاش مثلا ما يكيني والظايف اللون ان نحث انا نحبس التلفزيون نتعطل ثرى انسيا نطف اكاكي انا نو 20 دقائق ما تبغى مولاش انا عديت غير وين نظام أنا نكمل كرا الموسيقى الموسيقى صغور يدير بلالي فريدة كيني يوم راه نسل يدير بلالي عند تلاغشني يدير بلالي غاوي سعد يوسف سيدي فالونتان يدير بلالي. Non, je sais non. شفتي يدير بلالي ديغني سيدي فالونتان. فالونتين هي البت غالدين فالونتين زينة المشتي مغالتين اسم 14 ذي فورات مغراني معشوق كل يوم مشي يدات ذوي نغفلنا عزيز العذب بس مديكر فالونتين فالونتين هي انا نبت في غلتين فالونتين لينا انا ميشتي فالونتين هي انا نبت في غلتين فالونتين لينا انا ميشتي مغالتين اسم 14 ذي فورات مغراني معشوق فوالا هكا سلم دو فالونتين سلتان شي طحت شتاكيني يدير بلالي كتواليم دونك ما تبغام هذا غفاين يعني الله اسكا الصوض ورون ما تبغام هذا داوي موال اخلاق سريد سك تيزيوزو تورا ادنسل اداش النظام تزري ثاكيني فيس فوالا نربسلم دا كان يربح خاطين دونك الساكنين الساعة لا كونكورونس الساعة لا كونكورونس ليكيب ناسيونال غفايا كيني شغل ليكيب ناسيونال سي نورمال طافي ناتوريل دونك الساكنين ونسعطي راه في الاول نكمل كان 10 دقائق كي سكرات واش هذا ساعتين ضغط واش
يدير بلالي ثورة يوم راه نسل يدير بلالي عندها أغديوي تاغوشت فتح مدوش حملا أتسداوي تاغوشت كينيو فتح مدوش صور يدير بلالي أسيد نسل. فتح مذوش بغداد تطفي نفوس تخيلك مرضي ثمليض مسياق قاعد ومحروس تتنادي تثدر تزريض ما طفنت ذي فوق الروس تتنادي تثدر تزريض ما طفنت ذي فوق الروس اني غيف الطاح مذوش اذا شي ذا السبه ومحروس ما تمقرط هذين غير ولد زين حبوس ولا حسب غثامك ما قاعد في اللغماش دروس ولا حسب غثامك ما قاعد في اللغماش دروس النايف الطاح مذوش بغداد رذاك ملاغ هذا الشي ذا السبة ومحروس يسولي يدغر سفغاغ زيغ من كل ثغمر تتعوس الخبر ذي الترتيفة زيغ من كل ثغمر تتعوس الخبر ذي الترتيفة الو النايف الطاح فوالا دقيقة سير فيك دقيقة أدو الغد الذكيني أيوا فوالا السعدير اللي ما جنجي اسكا الزولا أما لم تسريض هاي اليوم صافا والله صافا الحمد لله كلك صافا ونهار صافا الحمد لله أمك كويس لا فامية صافا صافا الحمد لله شوية هذا صغالي وهذا يفك لنا هو صغالي والله ما مدا كي يحمل الحال والله لا يحمل الحال فينا والله يحمى غير ابا فوالا انا با شوا تدفع تبروفيتي ونبداو حمل البنت يعني ساكي نورمالمون الديغنيي جور ني البنت ساكي وي تو فان سبتمبر نورمالمون هذه يبدو اكتوبر هذه يبدو سميض نورمالمون كاين نورمالمون والله هذا الحمل غاسمي يكون يشبه الحمل غاسمي فوالا بيان سور سميض يا اخي أصمد المعنى ذا غفور المعنى ذا من بيان سور يسوقام هذا مانيك ساكنه غروب فوالا ابسوليومون يعني الصحراء تسكد البترول اكزاكت متى ما عشان النظام صافا كنت امل اش هاد اللي نبدا محمد بخيت هاد اللي الحمد لله هذايا كيف انا نسلم ربي يورث وي لا فريمون اوني بيني ماشي حاجه انت اتص بويدي داخل من دي ميساج شي يعني دي ميساج هكاك لو يدي هضره نسولن ديغني عزان فوالا ولكن ميجان كلشي لفوس ربي فوالا يعطيهم الصحه ان شاء الله سنت راه قايلين لهذا ان شاء الله ان شاء الله
لا داغن ريسامون داغن كان يضلي اما كداغن يون الفيلاج اكوتي نا غيموت ذاكي داغن فرونس الى 23 ans اكسيدون دو فواتور داغن تند لي بابي طلع وحبط باش يروح رحم ربي رحم ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نكنسل المرة ديال الجنة يا ربي انا غير خصو ربي ان شاء الله غادي العمرنا ان شاء الله ان شاء الله هذه جات ولا شكي ديال الميجان وزريض سوا شو هذيك وكاد وادي غلي وادي الهلاك وادي النعتاب وادي يروح هكا من مدي في الوسط البعض يروح ماشي المغارق لا يقول ناض الهلاك لا جل بصريمه والله مسكين تمديتني قيمه هضره يتسدم واحد انا قيمه هضره يلبس نورمال ولا حتى تصوار لانيفرسير ولا تدار ثنوان نعم نعم تدار ثنوان لا فاتني كي هضره في اللي ولكن تقششتني وي تصالح ما ربي هكا ان شاء الله اللي ندير مسكين في الباكين سافيك مونسيون مي فوالا يبغى ربي يبغى ربي فوالا هذه هي تزري ضمي حال ربي ويثق من ذلك ابسوليومون سي مالورو سا نوز ابيني مديني الصح هذا شاف الموند سي كوم سا زمير مالوروز مور زمير ضغط الموتي ولا بعض زمير ضغط يعيش ابسوليومون بنادم تجيني الحمد لله ذاك واليوم الموت تقري حتى قارتنا كلمي انظري الصحاني ذاك تولي المرة اللي كان ابسوليومون ولا دي شغل نكون نزرع ابسوليومون اكيد دوني هذه حاجه ربي ويدير قبل ان شاء الله حاجه رحم ربي ويدير روحنا فوالا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي باك هذا ما شايدين merci ميد سولود ايفان tu as du courage tu as de la personnalité كمل هكا تمنض ربي تمنض العالي سي بون il faut continuer à vivre ça nous fait de la peine كاينين تقول فدويا كي يروح عند السنه تاع عمومتي سنة عمومتي هي نحمل غاد روح غورسن تاني كي مغارينا حمل غاد روح غورسن وحق ربي ما تصرد الزايف اللي تورا إما دمك ولا شي ثنت سام في دو لابان مي هكا زايد هي نوزران انت ما نسنت روح انت دولور اون دي با كونتر ابسوليومون ما نوغا لارتينا ربي سنين ربي فوالا ذاكي يصبر والبعض اوبليجي ابسوليومون لا سنة عمومتي ما خصش غادي ملي الحوايج يسد ملي ياكل الكوار يسد ملي صافي مالو كور مي ابسوليومون فوالا كيبغي ستيشي كونفاس هتسرح ربي ودي فيك ربي الصبر وفي مولانا ودي فيك الصبر ان شاء الله فوالا تنميرتي ما اما ليلي صح ميرسي متسول الله يسهل صح خلاص صح تنميرت امل سيليون صاحبي في ليميسيون استكديدنا ساعي اللي صب العفو ربي تقول خويا كيني فوالا سي ان اكسيدون دو فواتور تيرحم ربي ودي فيك ربي الصبر ودي فيك بالصبر باسكو فوالا اوني اتاشي كلمة اللام يقراون امل اوني اتاشي بوي قرانا غير تنسمي لك مش كي تجمعت النغض دونك وين يدور كرا يدور مرة ترحم ربي فوالا ودي فيك الصبر امل كنت وشولتيس مرة فوالا نتكمليش بعد ربي نصوت درت كرا تدويلت ما إلا ورد يسيولن مولاش انا حبست كان السكينة كيني على حسب الصديقي ند فوالا على حسب الصديقي ند تن مكيس قارن ليكيب ناسيونال تخدم ماتش نيل دونك ليكيب ناسيونال ديال لوكو مكيس قارن تخدم ماتش نيل 0-0 يفوك تفك لا بروميير ميطون فوالا يفكي غادي نوطا ريزولتا يتسكر يحمل الصديق غادي يفك دي ريزولتا يند كورونا تربح 2-0 كونتر اف سي بارسلون الا وليتينا انا كتهضروا فوالا ولا ما كتهضروا مانشستر سيتي تربح 8
أزيرو 8 يسوين غير ولاش كونتر واتفورد ما تنقرون فوالا. صديقي اسمك تايا غيد امور صغير يند بلي يلا جياسكا وكود السي ربي لند 96 لي ماتش جياسكا تربح 37 سي ربي تربح 36 ماتش نول كراسن 23 اون كوب دالجيري سي ربي تربح 5 جياسكا تربح 4 ماتش نول يون الا كراسن فوالا. Donc, c'est des chiffres, c'est bon à noter. ما تنتظرهم فوالا. أقلق السريد سبتي زوجو يشبه ربي نبغض ارتقال التدويل لو يسيان أدسول نغيط تقنارا ونيني سلفتا نخدم نسوي باش أدسولم هذا راه كان لا كاميرا ومني بقاو على خير باسكو فوالا نبغض ارتقال التدويل فوالا. ونيني كان جاكم ديال الخير لهنا بدا كيك زانفورماسيون ذا شد لي رياكسيون فيلود اوكد مشي سقارن شريف ملال بويا ونتنتيت ديبي ليميسيون كيني دونك من بعد تصورو من مونتيم لا فيديو مارا دوغال اسني تسلم ذا شدنا غاف تمليليت السي ربي دورو دو كوناكري دونك دوكيني ونيني جاكن ذي الخير لهنا نبغض ارتقى التزويلت فوالا انك يدير بلالي وونيني خمس ديانا كنت من غزكا ما يبغى ربي ارتفات مذوش بغداد زنزانير هذا الشي ذا السبة ومحروس اهوي غسنك يهوايين فلا سورة كفوس يك حمل غثي حملي فلا سورة كفوس يك حمل غثي حملي اني غيف الطوش وارتقى هذا فو محروس غم غياك الجر ينس زقرغتي الزرب وكرموس يتروي يشرح يزهر ينس واسمه حصوص صوين يحوس يتروي يشرح يزهر ينس واسمه حصوص صوين يحوس النايف الطاح مذوش بغداد تفتي يا برنوس اضروح غدا عجل غثي كليم وردت تعقل نار البوس هاستل اللي انت يريك اسقص غلقيقي ومحروس هاستل اللي انت يريك ما يكسر رقيق ومحروس هاستل اللي انت يريك اسقص غلقيقي ومحروس هاستل اللي انت يريك ما يكسر رقيق ومحروس هاستل اللي انت يريك اسقص غلقيقي ومحروس هاستل اللي انت يريك ما يكسر رقيق ومحروس تنميرتي وحيدنا يدير بلالين يساعد عندهم يعني ديسفران تقسيط ديسفران شد يعني العيون ناطور يوم ديازي نحمل صوت راسي حسن مريش بلا شك سلم سورتو تاع يخدم تلبيس تينكولايتني هذه بربر التلفزيون السينما فلاس نيسين يا حبيبنا نحمليه نيسين حملنا
فوالا دونك تسليم ديالي نقرب نتعيسين سوا الناس تعيسين يعني شني فلم يعني صغير الشعبي معنات تنمية الإنسان مدي كان يدنا خاصو حضرنا في كان ستوغا شاكينين انسو تنمية نون وليني جاكم ديال الخير لهنا تولي كوم ما خلقنا 40 يزون وليني سي دوماج ولا شوي دي سوالن دونك اون ايت اوبليجي انا حبست ثاني كنت في الميسيون باش تروح تولي لا فين لا دوزيام ميطون ليكيب ناسيونال كونتر الماروك تنمية نون سبين كروند كونكورونس فوالا كنت من أزكى ما يبغى ربي ارتفاع